marriage biblical foundation tu jingka ai sei dinguti ahin ipidinga sim tilbu apana sei dingu hiam tile pathin hin insung hi a blueprint tabang gel na thieng ta ananein ama gel da na ichi a hi le insung hi nom dinga hin ama gel lo banga ichi le insung hi ha sat na kitu zinga hin chuji a chu Genesis a pan tu jingka lamai sei dingu hin tin akika dimnon jong poimo phat le hung ding jin tin sim tilbu bungni chang som legi na pana som ni langa chen thu nga ham gup ham seyotin biblical foundation Pathenin til nasata in kitile Pathenin government ana si masahi in Pathenin school jong ana si masahi in Pathenin kipat til chun family insung hi kho sa in ipca ke honin insung lang thu seya kahi wam ti le insung hi adama hi le Houbung jong adamin Houbung adam le jong nampi jong dam ma hi jingin na insung adam mo le Houbung jong adam hi in chule nampi jong dam lo pe ye hi tan chuji a chu e hon i society dam mo na hi su di ding itivin a society langa chu politician ho jong asu di ding in a umin educationist kitile le khathim ho jong aumin by force a su di ding go ho jong in nei win hi che ho jong sin su di gu no hi ama wanga su di na ding pa chu family a hung kepan a hin family a adi lo po wa hi le abula di lo chu among langa su di thei hi in na zinu le ji pa ki ka adi po wa hi le chule adam po wa hi le insung chale naw ho kika nu le pa ho kika ajong dam na uma hi le chu khosung khat dam na ding Houbung khat dam na ding nampi dam na ding asu do jin chuji a chu tunia point nga ham ivet dingwa ka de yo hin is a principle of provision tiven Pathenin pasal hiama be ma a anum poi e ho pa wa hin mi him pa chang sia hi anum poi num poi tia jong le the hi ama wang num poi ti sanga aphahi heli ti langa a translation chi ding dan ta chu a thing hi mong e ti na langa he na thing lo asim zo se hi thing sela vet a hi Pathenin ama wang Pathenin mi him pa adam ama bema a vena hi le gan cha ho a hung pui lun in gan cha ho hi akop koma hung jong hi khan tin amin jong asa amin chu hi pai hi tai ati ni bible chan ama wang mi him pa adama dinga aki thu pi ding aki angat pi ding a hi atin translation a hoi ma chu aki angat pi ti hi thinglang pa pau danga lo he na aki thu pi thei ti ho chu a thawin ama wang ki angat pi ti hi hoi ka sama man it is not good ti bible a thu masa na pen hi chang som ligin na chu thil hi aphai ti be aki sein bung khat na hin nga veichen aphai akiti it is good agup na pa chu it is very good ati so thil chu masimin Pathenin aphai atin ama wang mi hi masimin aphama mai ati so it is very good adam le asim ni hu chun Pathenin aphama mai atin kasim khele ati lo da na hi bung ni na chun ipidinga hichithu hum sei ki thamiti le abangin ipidinga bung khat na Pathenin mihim pasal le Numei asimi ati zowa chu bung ni na asim dan ma sei ki dham ti chu na bung khat na hi introduction tabang hi Genesis sunga thil ding zo se hi chom cha na sein ama wang Pathenin asim dan a detail sequential kitilana sap hama asim dan hi adi di a pasal le Numei kika asim dan hi bung ni na chun thing devin a detail devin a thing selin a kizi a hin chuji a provision ki kasi nom na pa chu ama pan pi ding aki thu pi ding aki angat pi ding translation dang achun helper sapha ma jong I will make a suitable helper atin na helper ti hi naza wa hi le ipi gel na ni wa helper
กิทูปีที่หอฮีกิทูปีเป็นจุเลียนโจฮีโลเลเนวโจเนวโจเจ็บนะซีเนียร์โจจูเนียร์โจจงเลกิลอมตาเห็นนะนูฮอนจงเฮลเปอร์นั่นเองที่หอทุจังนิมังวินนะอินากุยฮัมขัดหงาอินสุทียงดิงที่หอเฮจิทุจังจีอาจูอิลุงที่มากิทูปีดิงเฮลเปอร์กิตีพาดเลเนวเจ็บฮัมตีลุงเกลนะไปไอจุเลซีมมาสะเลซีมนุงเวสานาอดัมฮีกิซีมมาสะไอpasal bangin na akisi masa chu lopi mong ai si masa vetsa na a uzo nauzo ti jong chu na hichi lungel na chu si masa ho hin mo pu na lin zo ani ti ho gel jong aumin poi mo zo ti jong aumin ama wang ki don but hen lang hilena si masa ho chu poi mo zo a hi le Pathenin gan sa ho a si masa ai mi ma si masa nga na gan cha ho noya oma tol ding ho a hi lo le gan cha zo si chung langa vasa zo vacha o zo asimin sim chai sa hi tan hi chi zo chun mi hi ma si ma hi chu ji a chu creation order ati ven na sa pa was creation order a chu sim ma sa ho chu poimo zo ding sim nunung ho chu poimo lo zo ding ti hi le wang gan ho chu e sa nga poimo zo a hi chu jong chu head team ding up chu si a chu evi hi anukha azo hi ji chun poimo be lo da na hi ti gel na jong di lo hi chu le helper kiti hi athu chang ni sei lo wa hi le ki he team lo hi athu chang Hebrew Bible ki mang pa chu i head team ma hi le ama hi koi ham ama din mun hi ipi ham ama epg a hung ham ti a ki he thein na Hebrew Bible hin hi helper chu ezar akiti na ezer ahi ezar kiti ahi ezar kiti hi i Bible hin som le gateway aumin 18 times aumin som le gateway akimangin ezar hi chi som le gateway akiman na hin som le nga hin pathin ti na lang hin vetsa anan Bible hin pathin hi nang pan pi pa your helper kithu pi pa nanga dinga vetsanan sam som li le gup na hin sam som le gup na jong aumin chule sam za le som ni le khat na jong aumin sam som li le gup na kisim hen lang helena hel ezar ti ma uma e hi athu chang ki manga hi som li le gup na chang khat na na Pathin chu e hodia kisel na let han na ahin gen the he so pet ta e pan pi ahi e pan pi hel ezar Pathin chu e pan pi ahi ezar thu chang hi pathina ajong kimang ahi chu ji a chu numei hi posal pan pi ding iti phat le nang hi assistant secretary ham ahi lo le aneu zo ti na lang lo hi ti heb ding ka dei ji a ka se hin na vetsanan pakai jesun kei wana ka chi pha na hi le the helper will come ati so lagau thing chu helper anati a hi ezar lagau thing hung ding a hi atin chu ji a chu helper iti pa iti hiwa kimang hi ezar iti win hi chi tam sei dau tin aji chu sei be ding ding hin in the creation story pathian asem na numei pasal jong akibanga na pathian asem ahin ama lim le mel suna Pathenin a bol ahin creation achu numei le pasal kibanga a bol ahin na hu hing san na salvation ajong numei pasal ti hi na whoever believes in him will have everlasting life na numei jong pasal jong equal in receiving salvation ahi but in the area of responsibility na to na langa responsibility imo pu na chu kibang lo ahin pasal hon naw avop thei lo ahin na numei bo in kivop thei ahin uchi achu tua upawin asei nom chu numei le pasal hi pathian mit mu ahi ama lim le mel suna kibang sela e bol ahi
a hoi zo a lien zo a neu zo hi in na ichi hi I het thiam le kidang ta hi tunia kazi pa bo hilawa I'm taking care of God's son na pathian chapa khat kavet a hin na ka ki thupi a hin pathian chanu kazi kanop nopa ka bol thei kazi khat ti a ka ngai tu la ya chu pathian chanu khat na kavet kola hi iti lewang na ikivet kol dan jong chum deu di chu ona chi a hi zi a chu pathian lim le mel su na pathian ei bol numei le pasal ichi hi creation story a ivet phat le na kibanga pathian ei bol hi ti chu ka belam nomi tu lai ta answer script checking ka bolin ji chu nepala hi chi MA in management teaching kana bol hlonin a question chu EP ham ti le posal le numei hi kibang mong ham ai lo le kibang lo ham say ding student ho chun tu chunga ka training now chu very revolutionary and transformative atiwin na Nepali ho chun ipigel dan ni wam ti le neu se na ki pana numei hi poimo lo a hi chapa hi insunga jong anop abola chanu ho hi ima nop bol hei lo dinga nu ki tho ki be dinga tu ma hi school long na ki kai dinga chu chapa chu kai masa na bune ahi pha le jong atui chu chapa ho na ne rin chanu hon ka chang hi ve ti ho culture la achun Pathenin asem til chu numei le pasal kibanga ahi asem na substance athil man pen jong chu kibanga ahi numeya hi mo akipai do ho achombo hechi ho apana numei khat sim do ti jong aum hi in pasal na gum alan atin na chuji a chu kikima hi ikiba na thilli aumin dunia chu I khatlani se yutin khatna chun equal in value value ti pha le man tamisa man luisa hichi achun numei pasal Pathenin kibang chena ac mai I culture chun achomjep chei mai thi biblical foundation hi Genesis apat phata in hetiam leibang Pathenin chanu ei petata chapa ei petata na both are very precious in God's sight na both are created in God's image your daughters your sons na chapa te na chanu te chu Pathen lim le mel su na Pathen ei bol pi hi na so daughters are not less important than sons it's hi Bible dan a hi na Pathenin ama lim le mel su na ei bol hi zi achu izi te ipasal izi pa hozong Pathen akibanga ei bol in creation na chi chu ka sei kani hlonuwa ka ki ba lo na tama ai ka ki ba lo hi ti ka he no hi ka ki chen zo ni thuma ka he hlonu ai piding ki bang lo hi ham ti chu iki he la ya chu na ki he khalo ai ama wang iki che na hi le ithil vedda ni na ki bang hi in na chule imihim temperament jong iki bang hi in lunghan bai ti ho jong anaki bang hi in na chule agang jep a all jep ti ho akam tam akam hlom ti ho jong anaki bang hi in na hi chi a chu ikiba lo na hi abangin kina na mangwin na ai pidinga nang ke to bang na hi lo ham ti lungel khat ve to chu ji a chu kina nam ki mang the ya hi ama wang nang ta bang khat ki chen pi le chun ipidinga partner na nei kholo ham ti nang ta bang chu na nang khat ta bang chu poimo lo na hi na poimo zo chu nang bang lo khat poimo na hi na thil hi achu ma ve thei ding khat na kam hlo mai le kam hlom ma khat to ki cheng la chun na insung hi dap chil ding a hin chu ji a chu ne hlom khat na num ta a kam tam jep ma outgoing jep ma na miut ki pol thei ho iki ba lo na chu poimo ma ai ivet dan he chi ivet khela hi le ke hon nu ma ti ham ke ho pa ma ti ham umji ve ta ama wang a positive lang a hoi langa vela uchun na Pathenin napi nu chu napi pa chu nang lin lel na zo shi a li hu dinga napi ai Pathenin numei le pasal hi agom thiemin na
chỉ gì à chú ít bắt pi lâu khát to ấy kicheng sai chú Pathenin đây na hi lệ ấy ni akibang lâu ni chú kithua pi ding kipan pi ding Pathenin ấy đây hin ai vanga setanin adei hi lệ akibat lâu na chú kina na amana Insung chú su siết ding na Pathenin đây na hi lệ zipa la samna chu azinun kithua pi di astren na hi lệ na azinu la samna chu azipan kithua pi di pangboma Insung hi sim phadinga Pathenin adei hi ai ma setanin a hi le akipat lo na pa chu chima chu lien ta amu a chi chu kinana Insung chu nu pa kinana le Insung chu machal lo dinga hin na uchi hi setan dei na hin uchi ji a Christian hon biblical foundation Pathenin is a Numei le pasal akibang lo ni temperament hi le na imizi kibang lo ni ipizi a Insung khat sim do dinga Pathenin ei gom ham na ichi hi na pasal strength ipiham na zinu strength ipiham a weakness a nang strength a hi le na kithua pi thei ding ham na Pathenin kazi pa hla sam na a kithua pi dinga Pathenin nang na se hi na Numei chizi a azo au pau na se ke ni jong opposite le ka hi chu na ama chu very cool very patient and humble a hin ko ho wang ko ho Insung hi kalung thlai lo nam le ki sei do pai ki lung hang pai chi zo pha le ki lung dam kit na it's ta bang a hin aman akipa hi le jong he never get angry na ai wang a phata a pa soft ta ei ho pi a hin na ki bang lo Pathenin ni ei pi chu he is more stable and slow I'm more very fast and outgoing na is a fast outgoing ho jong a breaking ai ji na uchizi achu aman a break zui na ama la samna achu a slow na achu ken kapus zui na hitia ikithu pi le Pathenin Insung chu khang to wa hin na nu pakal jong macha la hin chizi achu tunin nazi pa nazi nu jong vekit le chun kibang lo hil na Pathenin ei go ma hin it's not by mistake na ai wa Pathenin nang ni chu khat le khat kipan pi to de to complement one another to help one another Delhi a chi ding hol chi ding bang ka hi a hi le ke azing ka a jong ka thil ka ki gut lo lai a he som le ni a airport na chi ding chu som le ake vela ina ka chi a kana ki gut a hin lucy hi ka ki chen tilwa ni thum lang a ki gut na a he ka thil po ding zo si hi ama jong hung ding a hi le agong in til packing a ball tan akala le kasang khol ho jong chu ana gung khin na gun sau mai tan en jong ki mangnum na laya ipiding ana gun ham kiti a hi ka ki ba lo dan chu na ama dei dan hi lewang zinga khul chi ding ka hi wa hi le tunia thil ki gung ho chu bedroom a ta lo ding common room a koi do ding he chi hele alung gel nu masan na ke chu e che langa chu pung khat le ke ein na la in ti akisa dinga ki gel ho ka hin he chi ho a ki bang lo a ki ba lo na example khat nei ama wang Pathenin he chi ho hi kaman thi mu wa hi le ke ho nia dinga dam na a hin na ke ya jong di be lo aji chu ka ki got khil jing a hin na tangkul ho lung har kiti veta ukrul khel langa lung har ho ka chi wang en adap ding ki gel khalo wa hin na adap dan chu lung har chu he chita panga chu thil hi ki gut dan jong ni khan ni ana ki gosan ki lewang phadom ding a hin kapo kha lo ti ho umji ai ke me thot ho jong na he chi hi iki ba lo na hi ki mang thim hen lang hi le apan pi ding a Pathenin nei pi a hi ti langa ivet ninga poimo ai chilowa chu na no kha ena thil hin na thil bol dan ni ke to ka kitu hi e ti langa ki chi a hi le aman jong ke 18 tin ken ng ama ka ti the ai hi chi hoi ken tot na ka se azwa lusin dimnon aman break achun jin ati na US as support chu na ma ko ma Lucy do you drive ati so ama no I don't drive ati so ken she doesn't drive but she drive me I am a driver handyman a jong a ki ko hi chum lo i ge ya to chun e chinamu na kara hunge zit lang na changlanga
ไอ้กามุนายนะแกนจงกามุนายที่ไงในกิปันปีนาวจุปอยหมอกะเฮเวนนะเฮจิฮออาจุกิปันปีตัวเกมีนีสางาลีจุปอยหมอซอไออิมูตัมโซเซปอะเฮนะเฮจิฮอจุอิเซโนโมอะเฮอันนี้นะจุนคิดเล principle of compatibility ตีกะเซโนมิน compatible อิติพาเลกิมังบอมเทอิติดิงฮัมกิตุทีนาลังไอเวทสานาทิลกิบังโลคอมพิวเตอร์จงจูกิมังคอมเทอมินอากิมังบอมเทโลอมินอาจจะจูอัพโปรแกรมมาฮีตัวกับแล็ปท็อปเลฮิจิมีเดียโปรเจคเตอร์ฮี compatible อะฮินอิสุตัวฮีเลกิกับดอกเจงไออามาวังบังฮีเวทสานาคอมพิวเตอร์โปรแกรมฮีอันนี้มันจะพอฮีเลฮิจิโฮอากิมังเทโลไม่เทไอจุจิอาก็สินุมปาจู compatible ipidinga compatible kisay hamtile akila do na pa hi poimozo ahi azawa pathinin gancha ho adam ko ma ahung puyin atin na ipidinga pathinin gancha ho hi adam ko ma hung puyam adamini abol pi amle amin ho asa i bible chun amin asan asa po chu amin hi pai pai tan atin na adamina sa niya kun record ball hiding ham ti bang he in na ama man asa he saya hunga chu sai hiding nahi ati dan hiding hin a interview zong dan khat he aji chu sai ho chu akop ko ma hung zong hi mai the hin gan sa ho hungin aji chu gan sa ho a hung zo zo chun i bible even na hi le ama to kithu pi ding kiang ngat pi ding khat cha zong a hi e ati chu tula hin e nule pa ho ading awang i het kha lo mei the hin ama wang khang tha la hin gan cha to ti uma ai chu ji a chu i bible chun adama dinga akithu pi ding aki angat pi ding gan sala hin a hi ti chu compatible ki lo hi ti na chu na ki mang cha khom thei lo ding mi him le gan cha ho hi ikisu kha na in ko khat dinga chu hi thei mong mong lo a hi ui chu ina cheng hi le jong i family member ta bangin ki gel le jong ui chu ui a hi thowin na e ho min ki pe le jong mi him hi chum lo wa hi chu ji a chu gan cha a hin mi him a hi compatible le compatibility ki mang bom thei ding le ki mang bom thei lo ding hi ana umin chu ji a chu pathinin mi him evi asim kholona chu a hi si sei phat le creation a ivet kit le Pathenin adamadin evi abolin pasal dang khat abol lo ahin na asem lo ahin usizia tu lai gay marriage ti ho na iti homosexual ti ho hi it is against the principle of the Bible na ipizem ti le pasal khat kichen di chu Pathenin adei hi lewang evi chu sim lo adam dang khat asem de hin na chi answer mean ei do le jong icha te hon ei do le jong chi Genesis account creation story apat i sei thei chu Pathen program Insung asem na mihim asem na Pathen program i chi gay marriage ti ho Numei le Numei kilung set pasal kilung set chi chu Bible it's against the principle of the Bible na chi khat ahin and nule pa hon i het di ani na adam ading in Numei khat Pathenin evi Numei khat bo asemin na adamadin azidingin Numei ni ham Numei thum ham asem pi lo chona so Bible la ivet le biblical foundation of marriage Pathen de na hi le for a man one wife na not 2-3 wives uchizi achu hi biblical foundation of marriage ahi Pathen de na hi le a principle ahi le pasal khatin Numei khat akichen pi de he na and the Bible also said till death do us apart na the wedding ni pastor mai le Pathen maya vow I bol chu till death do us apart kiti ahin thi na loin ei hen thelo uchizi achu tu lai khang tha la divorce ti ho bai ta ki sei hitan ama to ka kitu hi e ka DNA akitu hin so court ki divorce jeng ati chu Pathen de na masa hilong it's not the biblical principle na biblical principle Genesis account na Pathenin
for Adam he created Eve. He didn't create another Adam na. It's he tu lai adia gay marriage ho homosexual ho hi nasata in akhan je a I khang tha ho la azong tu chung America amy ho la ka ga chiwa pastors conference pastor som nga bang hung hita mi akot in a pasita hi je achu for example ho Houbung la na amy ho Houbung la Numei le Numei khat hong hen la ai lo le pasal khat hong hen la ka kichen pi no me ka kicheng nom thone ei kichen sa in pastor pa ei ti le ipi lo diu ham na hi thei lo di ti le they may sue us in court na uzizi a ipi lo di ham ti discussion na sa ta o mahi zizi a chu we will be surprised na ei ho la azong khang tha la tamta Numei le Numei kilung set pasal jong kilung set tam di hi ji a chu biblical principle of family marriage ti ho hi Bible in ipsa ham ti hi phata a iki hilding apoi modan na ho in na jong ki hilding Insung a jong iki hilding because we never know na e ho cha te la a jong hitabang ongom le itidana idon bud diu ham na I het phan le it may be too late na chiji a chu aneu la ya Pathenin creation story ho jong ivet tha kita phata a isei pi ding chu apoi modan na Kansas City a kum git lang hitan tin ke kat e lam tu pa doctor khat American ho ahin ama ho Houbung to say dinga ka chi ahin ama chun Dr. Pau what's your view about gay issue ati ma ko ma ka don but na chu my stand is that in my church na ka church achun if a young man comes to me and say I was gay I was involved with another man, but I repented and I want to be changed. So I would like to be a member of your church. 80 han lang hele. I will take that person as a member. Katisa. Amawang, I will continue to be in gay practices without repentance. Ahilewang kala lo dingahi membership ma katisa. They still can come in the church, but for membership katis. Amachun doctor ahin, Pau you may not, maybe medically you need to know. Ati so medically na, medically. Amako amakasay chu, aman lampia airport na pa na ay inchen. Medical term gay issue to ACP. Amako makadon bud na chu, nang say ho hi a percentage aloma ay. Ahlom chu mi ana lo mong ti na hilawai ama Pathenin na si ma chu hichita banga tua jong America ho la abui hui kha chu transgender ho jong na masanga Numei tua pasal na hita ti ho Numei a jong nei pasala jong nei akhat zo a hlenunga ya medically a chu akhat zo chu man lo dinga ki kha pi ti ho transgender umacho mi masangin wang pastor khat jong umin tun masanga chu posalahin ji jong an nei cha jong ni ham thum ham an nei na tua Numei hi ahitan ama jong tua jong pastor hi thovin azinu to acha ho ma to thovin na ama wang aman posala le Numei ya anei je achu Numei an hlen zo ai tua azi nun jong chu Numei dinga a hlen chu ana dei pi ze ana ke het thiem na chu thon na hitan hi chi ho chu transgender ho chu thu chu ma ai gay ho chu Dr. Pako ma kadon but na chu nang sei ho hi a percentage na sei da na chu 1% jong thlung lo wa ai American society a point izat bep ham ai hi chi ho ji a chu Houbung general rule ball ding ham katiso ama ho hi exceptional case uminte ken rong ka he thi me ama ho exceptional case ho chu medically posal ama ngai tu na jong posal beb day mi apin pi mong mi dingin kata san thowin ken jong ama wang tua ama de hlen na posal to kicheng nom ama de hlen na Numei to kicheng nom Numei le Numei kichen ho chu ama de hlen na pa chu di lawai kat de hlen na ma to mi jong Pathenin
na hilo ha John sin na ibol ho jong dei len na ki manga ai kati so ama ina ki hlung ding su kini la ka ki pat no hin anop mo ma man na ama wang ke ka biblical stand ka conviction chu sei lo ding a kho ka sa ji asu kana sei a hin hi chi ho hi ve na hi le e ho la azong aumin ki sei pi be lo adi di a sex education chu ki sei be lo hi e ho la a hin bazara i hol tho wa hin na thil het ho chu mi la a panai he no a hin bible chun tam ta ana sein bible a di a bible a thing se la ki se ai napin tha dinga hi ti ni ve bep akizi in sex chu genesis bung ni apa na kizi ai tan na e hon chu isei be hi win adam hi Pathenin ai imut sain ai imut ka in operation abolin i bible e ho bible translation na even na hi le ana agu khat alan atin na translation tamzo hin ana agu akiti ai hi ama wang Hebrew Bible ahin Hebrew azong na gu ti namuna thawin ama wang atamzo ahin Hebrew Bible ahin ama site apang lang khana apana gu khat alai ati so from his side ati so na gu chu side a umahi zi a chu en na gu kiti pai hi mei thei adi ta a chu medically a na gu khat kila do a hi lewang akhat lang hi athing lo ding ai posala mong athing lo ding dana ai ama wang thing sela ai chujia chu Pathenin ala do pa chu aside apang khana pana la do a hi ti chu Hebrew ho Bible achun askisunin na Adam zimasading azinu ding hi apanga pana kila do ai paka Yesu a second Adam ni na azi ding zong hi apanga pana kila do kina hi kiti ai Houbung hi tunia ama pang apana thi hunglong ho thisan hunglong ho chun nang lekia dinga idam na hiu hing na anahitan chuji a chu both are from the side akiti so ipidinga apanga pana kila do ti ahilo le ipidinga na gu kiti ham do na khat kidong hen lang hilena ipidinga na gu khal la ding ti ham i bible chon na gu la atin ipidinga na gu la am ngai dan sei thei pha na hi durability na able to endure mia thi na nat na ji a athi na measurement na kisei pha na hi le point is ana som nga le sagi ham a degree a kite the ai nat na sa ma na chu naw nei na chu mi thi na chunga kal jing ai posal chun Numei naw nei thu na chu ki nei hen lang hele kiti dinga hi akiti ai aji chu mi him thi na khen akai jing in na anat na mi him thin thei na chen chung langa uma hi naw ni na pa chu Numei jong thu han na lin ta ni ai adang la alai jang ta a kilai hi achung langa pana jong anoi lang pana jong ivet le na ta sa lai jang ta akila ai hi chuji a chu equal ti na a hi adi e adang na gu in ki sei hen lang hele na gu hi i khun i zit lang ham i vei lang hama kila do ding in ki gel hen lang hele i khot chun veng jing a hi ti chu ana gu chu na a veng jing nga ya a hi ti chu hi chi Numei in apoimo ma chu security ana hin na Numei le pasal kibang be hi in pasal hi in le lo jong ki nei tho ding hi ti gela chu num ta ana ki khosa ai nei lo ding jong a ki ti in nei pai ding jong a ki ti be hi in ji yung ne ya hi le za ni ai ki che nai le tu nia chu in nei ding ti gel a hungin security gel na hi chi pa chu Numei ya lit na le nai pasal chun kum som zo le ki gel ve ta ti langa ki gela ai a hang pi ai sei wai chu jia chu ven nga ya ama ki thu pi ngai khat na hi nakoma na agua kisim na zinu chu a protection ngai jing ai ti na hi atiu chu be philovin that is closest to your heart ati so na ilung thim to kinai pen ai ilung set pen ding zong hi ati so
ilua panin kila hen lang hi lewang brahmin zat ka hi na Hindu philosophy a brahmin ho chu alu lang hi a kise yu hin Numei ho chun ei pasal lu gu ki a ti mai the ei ike nga panin kila hen lang untouchable group a jong i koi mai the yu hin na ama wang Pathenin alai jang ta a anala hin ilung set pian ding ivet tup ding ki thu pi dinga na la ai hechi bible compatible a hi dan chu kagu bang gu nei kata sa ta bang ta sa nei kiti hen lang hile adamin na se ai evi Pathenin a hung kilon pi tan a picture language in ki se hen lang hile kicheng dinga hung ai Pathenin agop ni a hitan Pathin hi pastora jong pangahin azinu in langa jong pangham na Pathenin evia hung kilon pi ding da na hin hechi pha chun adamin hechi nu aven kagu bangu nei atin na Nepali student hon a don but na kadei ma chu adam ma chun pasal chun kagu bangu nei ka phe banga sa phe nei atin flesh of my flesh atin ke ho hi Hindu background hi ji wa chu ke ho hi Numei ho hin problem zo si Numei ji a uma hi ti ho la a khang do ka hi win Numei le pasal kibang lo mong ding vet sana pulpina Numei ding thai lo ding ti culture khang do ka hi win ama wang Pathin thu ivet ki na hi le ka gu bang gu nei a hi lo le ke ya mong nei hi ati pa chu Adam and Eve are created from the same substance akiti pa hin kahin na hui asu khamong ya tiu tunin khat chomchan hung seing katin Adam chun la asa ai hichiwa kagu bangu nei ti chu ei ho hichi translation na hin indented in a kibol hi in Bible atam zo veleu chun hichi mun hi indentation kibol ve ta indentation iti part le la akora si thun pha na hi le akora su neu khat kison lu na ai heche ipidinga kibol ham ti le la ahi ti na ai Philippi bung ni na changa apana jong indentation te dingai aji chu la ahi Christian masa ho chun la anasa oi Adam chun la anasa da na hin la na phu da na hin aji nu mu ni nia chu kipa wala la phu da nai la ki phu ji hen lang izi nu jong la ki sa khum lewang inu pa ki ka hinum ve tana ila ho chu ipidinga me na hun lo ham atui jep ipidinga na hun lo ham ti ho chu ila akiman pha le num hin Adam chun equal hin nang ka vet le ke kamu ka kimu e ati zo ala chun a Hebrew text a chun nang ka hung ve na hi le ke ka kimu in ke na hung ve na hi le jong nang na kimu dingai Pathenin nei sim da ni ini lona chu akhat zo achuma thei mong ding i hi e ati zo kilung sit la ya wang la jong tho ding a hin na Christian i zo wa chu la adi di a love song jong ki sa thei ta lo pieng tha ho e ho la a pieng tha ho chu i bol thei lo tama hi ke ka pien tha til chun ka counselor pa chun dong ma na nei am 18 henge katiso dunia pana dong mana nei theilo ta loading lap song na sa no ma mate het sa cho lap song kai golang tila chu Hindustan exercise ki manga hin na Hindustan dima lap song ka ji ai chu lap song chu na pai ding atin na sa ta loading na pai ding sinima na vet no mam atin ka ve no me tele zinga pana na vet ta loading veta loading langa tama ai ke jong thumang ta azinga chu ka classroom ma ka kilung sit pi ma nu ko ma chu zani line ka ping tha tan dong ma thei ta loading hi ka te pe a negative lang atamin ise ho a positive lang ai vet na hi le lung sit na thing ta kilung sit ti ho ke jong ka dong ma nu to ki ho ta lo na class 10 na ki ho lo PU first year ki holo PU second year final exam chu exam kichai hita ken ka kichai apam langa loi ho kananga a hele ama
กระดองมันนูมาสังอากิงดองมาเทตะโลดิ้งกะตินูสุหุงดอนินนะบอลพัดนะอัมกันนาทีจ้ะก็กี่หัวลิมล้อนมีฮอลอาปิงท่าฮอในมูนมาจงแบ็กสไลด์หิตายมีละอาปิงท่าจงหาไอAzawa upawan asay tabang. You cannot do Christianity ahi palle. Adi akhang tha ho ade. Christianity is very boring na. You cannot do this and that. What can you do na? Chilang hi kisay pi lawin. Bol thay law di bo kisay pin. Kohon family thu kasay patule. Ipi kasay uham tile. Adi family togetherness ichate to. Lakhat akhat veham. Haptakhat akhat veham. Clean movie na educational movie Christian movies ong hit hey Christian low but very educative athing na movies ong bet hey low di kitin TV ni si akive na serial ho kive chizi achu khang tha hon alung thima chu they are very confused na khatlanga chu spirituality chu very superficial hita chu ona chizi achu ipiham family a ibol thei diu na tua leadership cohort ham pastor and their wife retreat ham kanei uphale nilha hi evening worship kanei lo na movie ka vet juichu family thu jong hi thei ai lo le forgiveness thu jong hi thei na leadership thu jong hi thei chi ivet zo phat le apoi mo zo chu chi movie apat ipi iphat chu mo ham what lesson as a family as an individual what can we learn ti omna lai le na interaction omna lai le ki phat chom pin mo veda ivet lewang it's just entertainment hin educative lo na chi achu in as a family what can you do bol lo di wang isei de hin na bible in aphal lo ho chu isei pe di ai wang ichi bol lo de hi le a bol thei ding ipi om ham ti jong option dang I bol pi lo le na ichi hi akika it is no more exciting Christianity ahi kha di chu chapang ho adi khang tha ho adi aki chat om ta khate kichen na hi chanei lo ji ti ho lang nga ding a hi in ama ho ni hin a hin kho thi to ka iti pa chu poimo ma man adam le eve jong Pathenin ana gomin I bible even na hi le hi chi ji chun akitin for this reason ahichizi chun akiti phalle achunga thil seibe na ahin achunga thilum pa chun ei ho ni ikiba ji chun nang numei na hin ke posal kahi ati chu adam chun hichizi chun posalin anuapa thla kangin tin ati chu I bible chun thla kangin tin azinu chu akol cha dinga hi atin thu chang ni ka seinom hlonin nu pa la a zinu zipa kikah abui ho hi ibuina hichimuna hin umin thla kang ding umin kolcha ding umin living and cleaving atin sapa ma living ding hi I bible vena hi le ipidinga posali nati ham e ho culture dan hi lewang chuji chun numein anu apa thla kangin tin tila kilom ta hi na ama wang I bible vena hi le hichiji chun posalin anu apa thla kangin tin nati chu living pa chu da tha iti ham thla kang ti translation chu kadei ma man da tha a hi in na thla kang iti pa chu the right words hin ka hen isei nom pa chu thla kang ding apoi mo namunomin anu apa ipidinga posalin thla kang ding kiti ham I bible in thla kang ding a hi ati chu aji chu adamin nu le pa jong anei chum hi in na ai pidinga posal ping masa pen nu le pa jong nei lo chu ama I pidinga hi chithu ama apana thupi pai ham tunia e hola ajong a practical a ki se hele ama a implication isui ding ham I bol do ding pi umam I culture hin vetsanan dimnu to ka kichen ding kunin dimnu ko ma kanu kangai lut tabangin kanaw ho kangai lut tabangin kangai lut ding nahin kazi dingin hungin kitile unom lo ding ai kangai lut pen ding nahi ti je a hungai na ama wang I culture chun adi lo khat a umin e hola tun ke ho ni jong Pathenin phathi bu a hi le chanu ni kanei dingo hin
chapa ni ka nei zi wan na ka chapa ni hon azi ho ngai lut zo ding ai nu le pa sanga he che pha le nu le pa apana jong thla kang ding le kilom ta ai zinei the hi tan thla kang ding ai he che pa hi ei ho la hin cha ding lang in ige luwin thla kang mong lo nu le pan jong control na lai ei ho mi hi igen the na tam thovin vetsana ei ho mi barmalanga ho la jong ka seizin I culture te se hon adei lo ma chu mo tha zal khun chunga ki holim adei lo voi mei pangkhom ma lup na li na chu nu le pa lu mai mei kom ta lu mo hin ama hoi nu le pa hoi chu ti be aza na jong sota ta I mul be lo hi mai the aki holim mong wa hi le no mo asa asal honin alungel na wa chu in chun ding se yuwam ti ho hi pai ai e ho culture chu na ke chun mi ki chenga ki dei chalhon ma chu zan khowai na ki holim na jong ep kho ham ka ti so I culture adi lo su di dingumai na beb lo ke ho ni ka ki cheng thonin scooter ama ho scooter kamang thonunin ke thu se ya evangelist nasata akakiman la na lain ke ki chen nia jong mi mulop na hong hon jong ke ho khuwa thu nong se man ding ham 18 na lai se nun tu ni wang he che ho ki se da hen lang le ki ti na chu zinei zo a honeymoon a moon lo ti jong lawa kan ni hanu wa thu se ya ka chi wai scooter ei mi ho chun ei ki pa pi ma hi ti wang ka he lonin ama wang su di ding je ka se ei mi ho chun zania pau pun zian ne yin tunia anunga pu le hi ati ko na ke chun kapo lowa hi le ei bui piun lang na zania ka nei nu chu kapo lowa hi le numei dang kapo hi le ei bui piun lang ka kichen pi chu thi to ka ti nu chu ka pu wa hi le ei bui pi hi ven ei mi ho na I culture di lo chu za chat me tun jong akitu uvin a chi lo ne mi ki ngaya thi to ka kiti chu anop le kitu ta ve ta na akitu lo wa hi le bui pi de dinga hi ken ka kho ko mo wa jong scooter apu beb dinga ka kichen pi hi in na nama bengkonga pu dinga jong ka kichen pi hi ka pu nga po wa hi le ka ti so isu di mi mit mei ven na langa kigima ai tha cholum ma chu mi ni pi sei ding ham ti be ma yum jong chu na adi ta so chalo ki ai tun jong zinu ji pa to hoin chan hung ki hlona khut ki tu a hung hen lang hele I pi ngai da ni nei ding ham wang ka he in ke he che ho chu ka o chan ma hi ki tu jong ki tu ngam lo ki hlon jong ki hlon ngam lo azi pa mai langa chi anunga azi no na now sen ho ha nga jong a pu na lai a khuna jong a tu na lai a hung ti ho korea ho jong a hi thoi posal chu posal ma ding ti ngai dan ni nei win ama wang ha kang ding hi kanu ka pa sa nga ka nang first love ngai lut na nasata a ka ngai lut so ding na hi he chi hi a ding a poimon a lo thei lo ai mo winei ding le jong I insung su di angai masan na mo gala lut jinga inei po le thil di ding a hi in how to prepare ourselves for say ding a poimo a chi la kang iti phat le adi a pasal hon nu le pa vetup ta lo di ti na hi lo ngai lut pe na ji chu anei di we hin chi phat le numei hon jong na advantage la kazi in ei ngai lut pe na hin kazi pa chu kanop in controlling it ti jong di kit ta lo christian dan hi lo na kazi pan ngai lut pe na ei nei a hi le how can we be a blessing to that family na ini apang bo ma chu how can we be a blessing ti positive ta ila ding apoi moi upawin insunga ta pe na hin pasal anewa anun athi san apa chu dam thebel apa jong thita hin ka kichen wa chu ka kichen ma chu anau te a u te ti hi te na numei zinei gama hiun anau pal chu zinei nai lo a hin akowin ipsa hamte aman upau chu pasalata pe na hi ji achu nu le pa ta banga
anauten avet ahin a uten uchi achu ipiati hamte tun ji kanei go in ji ko hong nei pha le dimnu to ka kichen pha le dimnu chu ngai lut pe na ka hong nei de hin uchi pha le na ot cha lo de hin na ka un e ngai ta hi en ti hi un na ipisi am tile I will continue to love you the same way that I love you but I will love my wife the most na number uchi si Bible da na hin na uchi chu nei het thim diu he ati chu relationship he was preparing his sibling towards that na chu tu la ka sei zu in pha ka sama mai uchi ta bangin ken jong uchi aki het pha le upawin ke chu e ngai lut pe na hi a sister a brother ho sangin ngai lut pen number 1 a ko etik ka het pha le how can we together be a blessing to our in-laws ti hi na sata pathin to ki thu a hi pan kala hi na so that they will not regret that their brother love me the most na kati chu hi hi apoi moin a hi le tun chapa ni akinei tain pathin ko ma jong kana tau jing a hin pathin nang ji hoi ka cha te adi na mo hoi e pin kati a hin ni khat chu pathin e ho pin na tau na hi bul hing lo a hin na mo hoi khat na cha ten mo hoi khat ji hong nei le jong nang chu te nu hoi te nu pha na hi lo le Insung ki tu de lo di na uchi ji a chu how we need to prepare ourselves also tunia mo ho jong ni khat ni le te nu ki hi ding a hin na a thlang pia pasal ho boi lo a hin na Numei chu o boi om me chila ana Insung ki tu na di chu Numei khut au ma hi ji a chu tua hi kataw na hungkil he hi tain ni khat ni le Pathenin ka chapan ji anei phat le mo banga ka vet lo di ka chanu ta banga ka lung si de hin na kanaw pa khat min ji anein cha nein imfala la ya in ka che phat le kanu ko ma ka sei jing hin henu Insung hi ki ngai lu da ki tu ta di na dei le na chapa hi na ngai lut sa hin na nga hin na chapa sangin na mo nu chu ngai lut in na chanu ta bang ngai lut le chun na Insung chu nom ding hi ka ti zu e hin kanu ko ma na uchita bang e ho jong tua ki pada e ho mi hiem hat na ham mi hiem ngai lut na wang ki zo lo de hi Pathin ko ma itaw di hi ta na ni khat ni le azo upawin asei bang Bible dan hi le na chapa ho chu na chanu hon ji le pasala hung nei phat le ni danga chu henu ti a e he pa ti a e chu ngai lut pe na e nei chu e cha ten na thu jong bona hung dot ji hung nei le atmosphere chu hung ki dang ta chu na they are with someone who is closest to them angai lut pen na chu nu le pa ngai lut ta no ti na hilo chu pha le e hon indirect jealousy ki nei chu na lungthim siwang hilo chu indirect jealousy ni danga ka chapan henu 80 chu 80 talo na a affection chu midang ko ma chi hi je achu indirect jealousy I het lo ka ana ji achu imo nu chu we look at that person like our enemy na someone who take away our son from us from the family teaching jong ana lo ji achu na they didn't know adi anu le pan jong het thiem lo na but na asau chu ai wa e khang be a het thiem ngai we need to prepare ourselves na adi uchi ji a chu Pathin ko ma kataw hi ta chu koi hong di ham ka he hin ka mo chu koi hong hi di ham ka he Pathin ka chanu ta banga ka ngai lut thei na din prepare my heart mo help me to love her and when my sons will love their wife more than his parents help us not to be jealous na it is on iki prepare the apoi modan iki pa zo di hi dan na anu pakala chu asesa atua ipan lo dina ai wanga amani akitu theya akingai lu theule Pathin ko ma thangwa ki pa thui sei zo dina ichi hi apoi mo ma permanence adi anu pakala a boy tampi hi in laws si aki boy hin na one of the major cause in laws hin ei ni ki ka boy lo in laws ho zi achu aki boy tam ta ki omahi zi achu ichi hi ivet dan biblical principle a ivet thim lo zi azong ki boy a hi ti hi ati ichi hi ka sei no min phala ke ngai da na hi mo khat ka hi na azong mi Insung khat akalut a hi le I want to be a blessing to that family na
azi pa bo lung sia ain copy ho lung se lo ti chu di lo hi ki chu na ei jong i inau pan zi ong ne ya inau pa bo lung se la anu le pa koi ma veta hi lewang na isa chu na in the same way en jong heta bang mi insung khada I bol kha de chu ki cha om ta hi na because the Bible says you are going to reap what you sow na tu bang na a de hetis icha te khanga jong icha hon ei bol ta bang imo nu nong bol kit le nu mi sa lo di chu na uchi ji a chu thil pha I dei le thil pha chu I tu ngain mi hem lung set na in izo lo le jong pathin lung set na hi I taw ngai Lord help me to love na ke jong ka ki chen wa chu ka te pi to ombom ka hiun na silonga tu chan ka te nu to ombom ka te nu jong ka nu tha wa hin na pathin ap hin ai wang kum thum ta bang ka taw so mo khat ong lut tha chu na ama dia jong insecure khat chu mi phata hin ka nu chu ke ya dia jong bai lo na uchi ja chu pathin ko ma ka taw chu pathin kanu hi kate nu hi kanu ta banga kalung se theina den eki thu pin na nangai lut na to eki thu pin kanu ma in jong kate nun jong achanu ta banga elung se theina din insunga ki ngai lut na le cham na theina din eki thu pin katin kum thum ta bang kataw hin pathin lung se na to kum som ni le ko ka bom taw na tun jong kate nu to bom ka hyun pathin ap hin loi ta bangin ka kivopun ka prayer partner jong ahin na insung avetup jong ahin aman insung ana vetup je ko hopathian thu se ya chu ka che le thei wa hin ka sei zuin van gam ilun phat le I will not be surprised if my mother-in-law get more crown than paupu and dimnu na paupu le dimnu chu pulpit akadin thei na diwa kanun taw na to insung ana vetup ji ana atu te na vet tup je achu pathian thu ka sei thei using ji avan gama aman crown behind the scene chu ona koi ma in jong recognize lo mai the appreciate lo mai the ai wanga behind the scene kate nun insung ana vet tu pa ko ho adia pathian missionary ta banga ena tau pi chu uchi zala hi pathian na tong thei ka hi ji wa chi ka sei phat le ki tu jing na kilung na khalo ti na hi lo we are not perfect na kate nu jong alung han ni ke jong kalung han ni na kalha set sa ni jong chu ai wang ngai dam kit u cha khat jong ilung han ni ikinat ni na uchi ja mi he ma hin ikinat ni ikil ha set ni de he henu chi chu iki sei pai di ki sei pa le jong ngai dam iki thum pai di na we should not give place to the devil na to destroy our family kati ahin ji achu alung nat phat le jong kalung nat sa khat phat le jong aman hong sei ken ngai dam ka thum aman kalung dei lo lam ham ipayam ase kha le jong ace ken jong ka sei pai ngai dam ei thum tia ka ki vo pu hin na ji achu insung hi pathian ma to ipan bom le insung nom pathian ei siam sa thei a hi ti jong numei ho mo pu na hi lien ma hi je achu chi kong be la ba hi na hla kang ding hi hla kang lo le akol cha lang jong akikol cha hi in akol cha na langa jong hla kang to banga thawa ai hi thei lai si akicheng danin ki umin tin hi thei lo phat le wang aki khen ding ka hita ve ti mi jivin hi chi hoi ve na wi le hla kang ding hi ana hla kang hi vin akol cha ding jong ana kol cha chum hi vin na hi chini hi tua jong adet ma ti ho Mary cha det mama iti ho chun hla kang ding ho jong na hla kang ovin akol cha ding chu det ta ana tu zi wa chu det kiti ai I Bible da na hi chule exclusiveness akitin one flesh mi khat ta banga sakhat pum khat ta banga ding hi atin I Bible chun ama ho ni hi talawa khat hi ding hi chi hin midang ho to inei bom thei lawai ama kazi dingi kazi pa kazi nui thildang ho zau si hi ki bat the ai lo le ki mancha jong hi ki mancha sa the hi ama wang zinu zi pa hi na pa chu it's only our own private property limited akiti ai midang ho adinga pi do thei lo mong thil khat anahin chu exclusive ai iti na pa hi midang ho to nei bom thei lo
nang ke ya ke nanga Songs of Solomon a zong kangai lut nu hi ai le kangai lut pa hi ke ya bep bep a hi atin chubang hi chi pa chu sei nom na hi chi sei phat le commitment nu pakal hi I commitment thi taka hin na ai wa mi hi ji a chu ikichena I honeymoon excitement chu honglom che hin na excitement nu pakhat ai hi wanga excitement ombe lo iki ngai lut na chu I character ham I weakness I strength ho iki head phat le na I la sam na I phat na iki head tam phat le iki ngai lut na song hung kim che the a hin na uchi phat le adi a nu paka a chu ken ka sei ju isu a hi le iki ngai lut ta lo phat le itaw di hi loin iki ngai lut na la ya zong help me Lord to love my husband na hi chiki a second session a zong I ha sei ding a hin adi a kingai luta lo nu pa hi chate society ho izazi a chu nu pa tabanga but there is no more excitement in the family ahi khadi it's a living hell on earth tabanga hin na aiwa pathian dei na hi le family marriage it should be full of excitement and joy na hi pathian dei na hin marriage life and God can give that joy again na kingai lut na kipa na chu nu pa kikah iki ngai lut laya iki hel laya nop isa chu pathian ei peki the hin na ichi hi itaw na jong I het ding dei ka sa in ka seizuin upawin kumni ham kum thum ham ka ki chen zawa chu ipia sai ham tele ni khat chu dimnu nang ka ngai lut che the na dia pathian ko ma ka taw hi na pathian ki thopi na ka nge a hi ati chu ken kidang ka sa eni ki ngai lut innocent ta achu ki ngai lu a kicheng hi ji achu we will continue to love one another ti dana ka take it for granted kanala hin ai wang upawin ahung se ya pat o ahin na ma ena mi hiem ki ngai lut nai ti chu kiem che the om ta lo the ahin ai wang God of love agape love pathian ngai lut na hi pathian ei pi ki the hin na help me to love my husband nisi a Numei honjo help me to be faithful to my husband and help my husband to be faithful to me na ichi isi pa de jong itaw pi di pasal hon jong help me to love my wife help me to be faithful to my husband ipizem te I office kai na a ina to na numei jong pasal jong izi sanga hoizo na izi sanga mel hoizo felzo tam ta ki to chu tu la hi extramarital affair hi tama hin na Christian lo la hi lo I was surprised Nagaland azong abang hon loi hon ei sei pin Christian circle azong extramarital affair hi atamin ichi hi omthe hi na it can happen to you and me uchi ja ko ho pastor la azong pastor tam ta azong numei chunga atlu tam ta omahi chi ji a chu izi pa izi nu khat le khat ikitaw pi jing di hi apoi mo dan na a set jo pha le itaw di hi lo while we still love one another we need to pray that God will help my husband adi a kazi pa jong office kai na midang numei dang jong amu the a hin ai jong pathian help him to love me and help me to love him na ichi hi apoi moin ji pathian lang pana I thum din ai wang we should not be passive na ji thei pa pathian ngai lu na I pe diken I ma ka bol lo li ti na hi lo na ei hon kazi pa hita kazi nu hita phata jong ki ho pi ngai ta hin na phata jong ki dress up ngai ta hin ti ho ila lo di na adi a insung a jong ki ho lim na a jong I love you ti ho na ka ngai lu e nang bang pasal ka nei kha ji pa ka nei kha wang pha ki sai jinu ka nei kha wang pha ka ki sai ka ki pai me tui ta nei hon pi ji a chu nom ka sain ka ki pai ti ham na to ji a chu insung silonga thei hi ti jong na ji ka hi lo ham na cha te nang wa di ma hi ikiti le wang pasala de jong thasi do ma hin na ai wang tolop ong choi pha ki pa na e Pathenin dam sela lakhat na tong theya tolop bang mu theya na ji na cha te wa theya Pathenin silonga e koi hi nang zal le Pathen zala hin ki pa ta ve ti le pasala de chu no panom cho na tatbanga pasalin jong numei ho chu kazi na hin ka an na hon ding ma hi cha te nang vet ding ma hi iti lewang thasit om ma hin na a hi wang a hin ai wang
kazi nang insung na vet tup zia chate phata na vet tup zia e ho insung num ta yom the hin ki pa eti aka lai na ki chei chu vitamin bung ni bung thum ikipi sanga jong man phazo a hin na chi ho hi suma le jong hi lo a hin chi hi ki ngai lut na hi na sata a khat le khat iki tha ikipi ding hi apoi moin exclusive isei phat le inclusive nom jong mi candidate jing ai ke jong e ngai luin azawa inato na vet sa nan office na kai masangin breakfast na ne na zinu ham to na kini loi ai le nang office kai dinga na chi do pa na ka chi tai na ti le na zinun jong chi o chi loi loi yo ti han lang hele na office na lun phat le desk a receptionist khat amel hoi deu khat ana towin ama chun good morning sir how are you sir anatin na nalung thi mai pi um ham ti le azawa chi loi loi yo ti sanga hi chinu hi phama ma zo ding ai na psychological game akitisa pasal hon jong game akisei do lo wanga hi chitabang gelung gel na tamta umzi ai chu ji a chu inclusive hello exclusive a hi ti na ai achai na hin intimacy kingai luta a kingai lut na pa chu ama ho ni hin i bible chun azawa I tim na genesis a hin sago keu a hin alai hlonin atin naked kiti hi bible a hin athu changa ki man phat le pun asil lo bet ti na lang a hi in aji chu adam le eve zowa mihim hin silding pun ho achum chum a zo jong sun naked ti kamal da thu changa kinamang na lain hi chi naked kiti hin ama honi kika hin kilung sin na sexual relationship jong I macha buina hi ati nom hin te akitin hi chi bep hilwa naked kiti hin akika a thil akisel thusim ham thugu ham lo ti na ai akitin transparent na kimu thei ying see through ti jong anahin na even a hi le kimu pai ying mi abang hi a character jong even a hi le kimu pai umai abang hi kum khat ikivop le jong ki hemong mong lo ti jong thovin na nazinu jong nazi pa jong hin nakika awa ki hechin ta ding see through ding thugu lo ding ti na langai naked kiti pa chun they were not ashamed ti pa jong ka dei ma man ei hi shame culture hi ven za chat ti langa hi ven thili bol ding dol jong hi I bol ngam hi ven adam le eve jong ama ho ni hin akewa hi aza cha hi ve a hi lo le za chat na na gel hi ve atin vetsa nan love life kiti le khabu banga chun azi pa chun hin khonom nu pa ki ka zinu ji pa ki ka anom ta theina ding anazi in pastor le zi ho kem barapania khatve ka nei na wa chu dating part jong ka piwin na pastor le azi ho jong chu dating part ki helding lungset thu jong ki seiding ka tiwin nihla langa ka ki mu wa chu ai le tu su ni pi na boluwam ti le pastor zinu le zipa khatchen chapang silinei sile ti chu bathroom na kazinun chapang silinei sile ti chu ase inom pa chu emi ho hin athlang pia ikichenova ichen pi atamatam pa hin bathroom jong ani hlanova khatve cha jong mangbom khalo ai aji chu ama ho cha masanga jong a inuwa ana tamta umai ai le pastor le azi room khana ki koya bathroom khatma ho ni be ma dinga ki pi a hi le tu ni chu num ka sama man kazi nun chapang silinei sile ti na dr Huitchen love life le khabua chen 25 ways of touching atin 25 ways of touching azi do ana hichi adam le azinu hin sakewin aumin aza chahi we ati na pana chun aman zinu zi pa ki ka
za chalawa ding dan 25 ways of touching atin na poimo kasan ama ji khat sei ki sei han lang hele aka ala le bathroom achun nani ronowin kisil bomun ati cho bathroom mi man le jong kot ki kam pai hin na ama wang ama sei dana chu hitei hen lang hele chapang sila kisil ding dan hele kilom ta hin point khat na koi sex life kiti hi kinai ta jing apoi mo ati so a sexual act chu thu chu mai kingai na ta dingai hitei hen lang hele ke honi lamzo nin kachi lon jiwin dim nuin kabana hilanga a tu le num kasan something like this na num kasan ken kagatu sanga na ama nei tu le num kasai chule lamzo na kachi pa no wa hi le gari hi chilanga hungji hi ji achu ama ko ma na position na di katin hilanga kazo kachi sa jin nang thila chun leise na nang tabang kimutalo dinga hi kati ji chu hi chi hom ji achu that's a part of love language na nang tabang kimutalo dinga hi dimnu tabang leise na kimutalo dinga hi akiti ai chu ji achu gari hung le ke su kha dinga hi le ke ye su kha hen lang nang chu I macha ki su kha hi le kiti ai hin kho khat chom chai man hlon dinga hin anum thein umin ati cha bible chan hichi bep hi na hin kholo wa hi ati cha anum theya na laya anum lo theya jong theya hi chom che khat thi bep kinga hi tan na I thi khonia jong thi nia ka kisi ta ve ti lo na dinga na kana bol khele ti lo na dinga iki ngai luta iki bet dinga poimon and sex to isay pale kisalo ahin na adi ho in banga isay le kisay ngay be elohin ay banga bible la sexy phata hung say ahin isay di dolahin ibizem tile sex is not evil lay see the outsider devil want to twist God's gift na adi sex is a gift of God to Christian couples ahin na couple zile pasal adinga the best gift that God give you to one another is sex ahin na uchi God's best gift hi devilin ahoy lo ta aman ahin na uchi je apolanga sex akiti phatle ahoy lo bo ilung thimang lut pai hin sex to akit seile ki comfortable lo pai keinin hang santa a bible pulpit apat kasay zuyu ahin ipizem tile we need to educate ourselves na we need to educate young people that sex is not evil it is a gift of God but it should be used within the context of marriage na nupa outside of marriage it is sin within the context of marriage Pathenin gift of God api ehin na utisi achu numei le pasalin we should learn to satisfy one another na tunia isay no mahile ichate jong they should not learn sex education from book from their friends outside of the family insunga ihildi hina adi Daniel tosi kumsom bang ahung hiapat apan jong ahil ken jong adi apan tampi when you become a teenager na voice ong kilhe di na body changes will come you will have this kind of thing ti nasata prepare chi Pathenin APA it's not sin but we should not misuse it ti hona phata apan ahilahin chanu kinei lo ji achu en ki hil thei lohin chanu nei hon kum som kum ko banga phata hildi period anei di ho dan na ti ho pasal ho chu adi teenager ma achu pasal le numei chapang ho Sunday school primary ho chu no problem na I junior chana din bom jong kivop jong pho intermediate ahi phale hem khat ding jong ding bom nom hi vetana we are different tin khat omta chu phale attraction mi jong hoi na hung sa de hi but don't take it seriously it's natural ti hona teenager ho jong ichate phata nule pan ina education ipi the bible in sex to kisai ipi ase hamna ti ho jong ikihil di dol dan hin na aiwa ikihil lo ji achu apolanga aza ho chu kijang khil na kimang khil zui ahin chizi achu poimo mama ahiti isei nomen hin ho hin
kinai ta the na dinga kingai lu ta ding poimoi na emotional ties lang kisay no mai beblo hichitu Matthew chapter 19 na umin chule Ephesians bunga na jong kinin hichi achu azipan anu apa tha kang ding hi ti chu kisay ki na hi quotation kit ki na hi adam masan anu apa atha kang zia evi ko ma chi ai hi adek second adam jong chun van nopna tha kanga nang le kei e hol do ai hichi principle Pathenin anaman cha ai zinu zi pa ki ka beb hilawa Jesu Christan van khu nop dan da tha kanga nang le kei e kol cha ai hichi pa chu vet sa nadinga Pathenin symbolic language anamana hin zinu zi pa ki ka azong kimanga ahi chu beb hilo Pathenin tu chanin hla kang ding ho chu hla kangin God who has been searching a hol do Pathen beb hilo Pathen kheging keng chot ging katin ken article jong kanazi in chule luk bung som lenga na a chapar zamang pa apa a hlaye atin a running father Pathen nang ko nang lang zuna hung hlai ahi Pathenin hla kang tam ta ananin chu vet sa na zong hi akiti equal in dignity ani na equal in dignity Pathenin asim na hin akibang bebilo a substance mama dignity low pi na thupi low pi sa na hichilanga dignity azong equal ai chule Pathenin na sim til la chun there is mutuality akitina lain na mutuality ti phat le kaya dingin a ball pi o ti sanga nanga dingin ball pi inge ti lang akhan injong nanga dingin ball pi inge ti a lung kitu na ana ti chu mutuality competition lo ai eden hu na chu sentence khanin ki chai le na eden hu na ilha su pa chu iman sa pa chu Jesu Christa ipin tha zowa kimuki thei ding ham kimuki talo mong ding ham equality ti ho equal dignity mutuality reverence for one another ti chu kiza tu ding Christa nazazi wa kiza tu ding ti ho eden hu na chu ana ai chon sin na akimang aitan talawa ai chon sin na lut ta ji achu nang ji ti langa chi paya ai ama wang Christa i claim thei ki dinguham mi ping tha hi le i pidinga van gam beb inga dinguham ikika ping tha hin khomang bom ho chun min kazinu hi posal tabangin a value gel hi inte ama wang Pathen gel na ka hen kenjong ka gelin hi chi gel na akavet ai ti lang what we lost in Eden iman sa pa chu we found it in Christ Christa iman su zo si kimuki na ai all recovered ai ti ke ka sei no mai Christa chu athua chu recover ai practical chu ibol ta ngai ding ai